chỉ bây lệ vét cule sáng ni som ni lệ panga kan lo chuang kai le ta der mai hei presi hall pon han ni loka an ron launch thar PX CHIMERA BX3 kan ti kha Esra Enterprise kan thal kan ti thenga na chin khanin customer pakhatin min ron dor ngala a specification hi I test video hi kan nei thei lutuk lawa a specification manual buka ron in ji dan hian alei du tu tan kan ron soi zung anga ama hi side lever loading ania ama sa PP100 a kha chuanin veilam panga om thin kha hei heta chuan CHIMERA chuanin dinglam panga hian a ron om to a chuanin 4.5 mm 0.177 caliber ania 22 hi om lo mi ti hi zona hi kan tong fawa 22 hi kan soi fi lo longa Arms Rules 2016 kan mana tangkhan India rama hianin a thei to lo hrim hrim ani 10.177 a po hianin below 20 joules tani ngai tur bok ani chuan zaria sombruk FPS ani poka hemi hi ante na ber hi chu principal hi ani de lang wi thina an mani company siam chuan below 20 joules ani a ri zong a hi 2.5 kg ani avaya a sei zong a hi 790 mm ani bok ani chuan a barrel sei zong a hi I han englo le taila a barrel he mi atanga a magazine bullet anga hemi a in vu pheina a sei zong a hi barrel lenga hi 300 mm ania chuan a barrel cha zonga timayang hei hi 12 mm dia ani pokani chuanin safety awma chuanin two stage trigger ani poka chuanin 500cc bottle ron manga ta hianin ka za somruk a om pokani ta hian ka za somruk karon tam ta khop mai chuan side lever fold hemi englo hi a folding thei khan aron siam le boka pp harpi ang thau khan cheng sing thum sang li le zanga in Esra Enterprise a ti hian karon chhop chuaka le thein a om to ni adu tan Esra Enterprise ram hnun nota